Hakashitarik mentau benai naitung ki officer jong Tnad custom Shong kilayo banbat ya kawai ketrok kabakit ya shibon ba u Kynja kat ba kadang temu benai penpoi syakajela Bihar. Ya kini ketrok kepada number BR01G B8195 layo banbat hakasurok Shong bypass hakasnong kabahap apo ding paso. Hadian baki officer jong ni Tnad kilayo ya kajingtep kabapaka na kibor sentiat jongki. Hadian bala talasi ya kini ketrok talap ya Kynja bunsong u balasong baha bat buri hakani ketrok da kebatap da kelentang najrong bat da ke plastik tarpaulin bat haden bala Kurup no ya uni Kynja kisong baro kidan hadu kendai pulai song bat kejingkhia jong uni Kynja baro kolong hadu kasan spa arpo kilo kat kum kejing thu jong ki officer ka custom laong ba uni Kynja usong dor kumba khatsan hajar tingka sikilo bala da khenlang ya kador jong uni balayo Kurup hakani gesngi ula song dor hadu ar Klur ar pralak tingka. Wat laki bo jang custom kim sem la yo kem yikinong khaye yo uni Kynja hanrei kla kem no pat yo nong nya jong ne kadi u Munil Rai bo unong bo jong u Arvin Rai ba baro arngot kidei na kajela Bihar ha ka jing to ket yo uni nong nya jong ne katrok ula ong ba umdan jing tebe em halor uni Kynja namar banya yakini katrok ba let pen poi se Bihar la ai nong yu da wei pat ubreu bala kular ban siu bai nong lai pho hajar tingka bat yakini katrok ula shemti banya nadu kasnong lom snong ka bahaba po East Gentiles district.